إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابة الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله حمدك الله سبحانه وتعالى Gospodari Isaale Mengoro Veda Gospodari Manušeskoro Gospodari Kole početok hem krajo na nele Gospodari ko jedinstveno zaslužino obožavibe Allahi Jalla wa Ala Salavat i salami upravo ale skoro posebno bičado pejgamberi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam upravo ale skiri čisto hem pošteni familija upravo ale skire sahabija tajkira dovak Allahi tabareke wa ta'ala tamuke upo rahmeti upravo sa'o koa kaven ka civdinen civdige nisar yaver osven sar muslimayna hem kolengere çibya hem kalbiya nasine niştaver semuvafiya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Pokornost karşı Allahi subhanahu ve ta'ala. Vakira Allahi tebareke ve ta'ala وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Obožavite gospodare Sado deka na volatuke, očačutnikano meribe. Pa mari dožnost, tali to božavina kaz, Allahe subhanahu wa ta'ala. Oleske pokorna tova, džiko amaro posledno sekundi, džiko amaro posledno minuti, do deka dživinaja, keaka je dunja. Sado deka dživinaja, keaka je dunja, džiko amaro posledno sekundi, to božavina, Allahe tebareke ve ta'ala. Avakero Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yok vrske manušengi karşı Allahi subhanahu ve ta'ala tali oleske pokorna to ven hem ništo oleske ravno tenane. A dodeka Allahe skiri subhanahu ve ta'ala yok vrska tali dokoku adova manuša sine pokorna Allahe ske tebareke ve ta'ala Nange ništo ravno Allahe ske tebareke ve ta'ala Allahe skiri tebareke ve ta'ala i dožnost ali adale manušen te čivolem koleskoro cenneti. Sarka kuva koleskoro cenneti sarko Allahe skiri tebareke ve ta'ala vrskate kuva nestako cenneti dokoku obožavingam Allahe tebareke ve ta'ala dokoku sjamsina leske pokorna hem dokoku leske ništo ravno kaka je dunja netano. Pakatan şahit svatina deka amari obvrska kaka je dunja tali to božavina Allahe tebareke ve ta'ala toba pokorna Allahe ske subhanahu wa ta'ala kamaro dživipe kaka je dunja. Po pokornost
Karşı Allahi subhanahu ve ta'ala ta o farzi obaveza seko neke muslimaneske seko vek manuš ko verno ka Allahi tabareke ve ta'ala oleski должно стали то божавино пире господаре. Кава керол Allahi Jalla ve Ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Amen ecinen hem manuşen nasvarigamnen nişte yavereske sem mangi ibadet ekeren. Sem mangi ibadet ekeren. Katar vakir Allahi tabareke ve teala niştoske yavereske nasiyam svarime kya kaya dunya. Nisavek manuş amendar nane svarimo kya kaya dunya niştoske yavereske osven tekero ibadet Allah'e tabareke ve teala. Osven tavujavino Allah'e tabareke ve teala. O ibadeti tava mari cel kya kaya dunya. O ibadeti tava dava samen se am svorime kya kaya dunya. Samoleske pokorna tova hem samole tavujavina Allah'e subhanahu ve teala. Paprailanen o ibadeti ko Allah subhanahu ve teala naradina nane paripe. O ibadeti ko Allahi tabareke ve teala naredinala pilero boske adava nane paribe. Tuku o ibadeti ko naredinala Allahi tabareke ve teala pilero boske adava tao yek şujo bagudat. Şujo bagudat ko Allahi tabareke ve teala dengya se ko leke amendar so ibadeti Allah'e tabareke ve teala tekerim kya kaya dunya. O ibadeti manushe sikava tolo trpljivo. Ti kero sabari Kibulo savi situacija. O ibadeti pazinele amentaro bugače bukja. A o najvažno, o ibadeti približino amen, džika maro vozvišimo gospodari. Prajlene valahi naštitova paša Allahe tabareke wa ta'ala dokoku nakirgam ibadeti Allahe tabareke wa ta'ala. Naštitova paša amen Allahe tabareke wa ta'ala. Naštitova Allahi tabareke wa ta'ala amen nade prifatino seko ek dova koja kakera dokoku nakirgam ibadeti Allahe tabareke ve teala. Mate čudinamen ko dava koga isiamen nesa vidova pakera dova ko Allahi tabareke ve teala. Allahi tabareke ve teala da dova nispuninova. Mate hovavgjova miro gospodari man namagjelama. Miro gospodari man našinova na. Ne to ti dova prifatimi. Dokoku nasjansine pokor Allaheske tabareke ve teala. Dokoku nakirgan Allah'e tabareke ve teala ibadeti. Dokoku nakirgan Allah'e tabareke ve teala ibadeti. O živi ve kya kaya dunya trebate si kavamen samo duibu kya. Amaro ibadeti hem amaro jibli pe hem amaro meri pe te jana dekhi samo Allah'e tabareke ve teala. Amaro jibli pe amaro ibadeti hem amaro meri pe tao sam Allah'e tabareke ve teala sabnali sarsallahi tabareke ve teala kavakero kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. Kul vaker čači paske miro životo hem miro meri pe tale Allah'e subhanahu ve teala. Kakava kuransko ete Allahi tabareke ve teala naredinga minge deka amaro jivdi pe hem amaro meri pe amaro ibadeti amaro pokornost to sam Allah'e tabareke ve teala. Jarena likobar sine pokorna onaj šukar manusha. Ako atar onaj šukar manusha po Rasuli sallallahu alaihi wasallam oleskera sahabiya oleskera mawa. Kobar sine pokorna karşı Allahi tabareke ve teala. Doborom sine pokorna so prenesino peksuç kako de so o Rasuli sallallahu alaihi wasallam naredino asaya muslimanenge tespreminen pe başek bitka. Pavakero Rasuli sallallahu alaihi wasallam bilo sar sa dava manusha te pomožinen başa dava jihadi başa da bitka kon Allah'e tabareke ve teala. Pa kada situacija Omeri radijallahu ta'ala koliko je pesle karanison kavakero sigurna kanaka dobinave Bekir radijallahu anhu. Sigurna kanaka dobinave kana put povaro barvali peme nego Bekir radijallahu ta'ala. Pa yarda kero Omer radijallahu anhu. Lova barvali pe
جاء رسول صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم كواكر رزق يا عمر سواء أنتم كواكر عمر رضي الله عنه يا رسول الله إخواج بربالي بانجوم أم إخواج بربالي بمكلوم ميرا فاميلياك ورسول صلى الله عليه وسلم نواكر أنيشتو سادو دكا نبوها أو بكير رضي الله عنه كاو أو بكير رضي الله تعالى عنه أم كابوجون الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب يا أبو بكر سوان يان تيرو باربالي पे बशो जिहादी असम मुखरान तेरे फामिलिया की कवकेरो बकीर रदियल्लाहु अन्हु या रसूल अल्लाह मैं यूं सामिरो बरवाली पे और मेरे फामिलिया के मुकलिम अल्लाह है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मेरे फामिलिया के मुकलिम अल्लाह है तबारक व तआला मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्lam पकातो मेरे रदियल्लाहु तआला पालिकियो सरगुबितनिको ना देखा akate amen kakira razlika maška ashabijana akavado kažinoa kobor sine pokorno Allah'es ke tebareke ve teala kobor trudinge peteden te pomojinen ke Allah'es koro tebareke ve teala drumo kobor bujavenge Allah tebareke ve teala hem kobor mange Resul sallallahu aleyhi ve sellem sakava do kažinoa adava o pokornos karşı Allahi tebareke ve teala tezamisinamen de kasiyam kitati puv Tatipu kuate kuo okam. Emdone ka phira kya da pu lejinen amen em kuven amen. Nani cover bi pharo momenti. Adavasino Bilal radiyallahu ta'ala. Bilal radiyallahu an. Sadu deka trudinena pesine. Teziden le taro islami. Teziden le tarivere Muhammed eskiri sallallahu alaihi wasallam. Lejinen alesine kya da tatipu. لجننا لسنا قادوا باروكا ام كونا سنا بلال رضي الله تعالى أسوق وكيرو بلال أحدنا أحد الله توايك سوكيرغا كالو بلال رضي الله عنه أكاليا سكايا بيرو بوكونوس كرش الله تبارك وتعالى سكايا كوبز نچينو أولسك الله تبارك وتعالى أمولسك الرسول صلى الله عليه وسلم Akatar şahit swadina leka. Vallahi amen nanam doborum paro iskusheni sar susine Bilal radiyallahu an. Sar susine iskusheni İbrahim aleyhisselam te do kurbani pire chavi İsmail aleyhisselam. Vallahi amen doborum paro iskusheni nanam. Allah tebareke ve teala siguro na iskushino amen doborum paro iskushine. Adaleske te trudina amen tova pokorno Allah eske tebareke ve teala. Amaro jibdi pe हमारी इबादत थी जब हमारो मेरी में तो वो वहस के तबारे के वचार ये दिन बुद्धि को शायद स्वातिना अभिवे तारी आवासो तो अपोकर्नो कि बिलो सभी सिचुएशन अल्लाह के तबारे के वचार या को अल्लाह तबारे के वचार किस खुशिनो में या को अल्लाह तबारे के वचार कदवा में बख कदवा में सर क्या दुनिया खुसूदी सिचुएशन तो अपोकर्नो अल्लाह के तबारे के वचार Neka Allah subhanahu wa ta'ala kero amena darendar kuwa pokorna emiskrna karşı Allah tebareke ve ta'ala nekero amena Allah tebareke ve ta'ala darendar kuwa sinin eşkar pa Resul sallallahu aleyhi ve sellem Allah tebareke ve ta'ala mardu kabul teker. Ala inna ahsanal kalam wa ablaghan nidam kalamullahil malikil azizil allam kama qala Allah tebareke ve ta'ala fil kalam وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله ثم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقيموا الصلاة